Inyeshyamba za M23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC kuri wa gatatu zinjiye umujyi wa Uvira nyuma y'iminsi ishize hari imirwano ikomeye bushyamiranyije n'uruhurirane rw'ingabo za leta FARDC ndetse n'umutwe wa FDLR, umutwe wa Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Uyu mujyi ubaye undi ukomeye izi nyeshyamba zinjiyemo nyuma ya Goma ndetse na Bukavu. Abanyekongo benshi biganjemo abavuga ikinyarwanda bakaba bakomeje kugaragaza yuko bishimiye iyo ntambwe itewe yo kubohora kandi gace mu duce twari turimo na leta kubera urugomo bakorerwa. Uyu mujyi wa kabiri munini nyuma ya Bukavu yafashwe mu mezi 10 ashize. Amakuru anyura mu bitangazamakuru bitandukanye ashimangira ko M23 yaraye winjiye kuri wa gatatu mu gihe ari wo leta ya RDC cyangwa se leta ya Democratic Republic du Congo n'abambari bayo bifashishaga mu guteza umutekano muke mu bice byamaze kubohorwa na M23. Inyeshyamba za M23 ziyobowe na Colonel Naga ziratangaza ko zamaze gufata uyu mujyi uri ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika mu buryo bweruye. Umujyi uherereye mu birometero 80 uvuye muri Bukavu, ukaba unakora ku mupaka w'u Burundi ahegereye umurwa mukuru w'icyo gihugu. Bivugwa ko kandi ko uwo mujyi umaze igihe ucungwa na FARDC ndetse n'abambari bayo haribo FDLR, umutwe wa Wazalendo n'abacancuro b'abanyamahanga barimo n'ingabo z'u Burundi zatangaga ubufasha zibereye i Burundi. Mu mirwano iheruka ingabo z'u Burundi nizo zari ziyoboye ibitero zigaba ibitero byo mu kirere biturutse ku butaka bw'u Burundi mu rugamba rwaberaga Kamanyola, umujyi wahuriyemo n'ibibazo bikomeye kubera yuko abaturage basaga 20,000 bahunze ibyabo barimo n'abahungiye mu Rwanda mu cyumweru gishize. Nyuma yo gufata Kamanyola ku wa gatandatu tariki ya 6 Ukuboza, M23 yerekeje mu majyepfo aho yafashe umujyi uherereye mu kibaya cya Ruzizi. Ingabo za FARDC z'u Burundi ndetse n'abambari bazo barimo FDLR na Wazalendo bahise bava ku rugamba, bamwe bahungira i Bujumbura. Bivugwa ko FARDC n'abambari bayo bari bashyize za bariyeri zicirwaho abantu mu bice bya Kivu y'Amajyepfo nka Minembwe aho abanyamurenge batuye. M23 yasabye izo ngabo z'u Burundi by'umwihariko kureka ibyo bice zica amatwi, zivuga ko atari zo ziriyo kuko ngo ari imirwano y'abanyekongo bo badafitemo uruhare. Mu kiganiro abanyamakuru bagiranye na Colonel Naga yavuze ko guverinoma y'u Burundi yafashe inshingano ziremereye zo kwivanga mu ntambara badafitiye igisobanuro bica abaturage. Colonel Naga yagize ati kubera iki abavandimwe bacu b'i Burundi bakomeje kwijandika mu makimbirane atabareba. Naga yavuze ko M23 izaba yagaruye ituze umutekano muri Uvira mu gihe cya vuba, maze igahagarika urugomo rukorerwa na leta ugakorerwa abaturage rukozwe na leta ndetse n'abambari b'iyo leta. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya hashize akanya avuze ko guverinoma y'icyo gihugu irimo ikurikiranira hafi ibibera Uvira. Patrick Muyaya yagize ati turakurikirana ibibera kuri tele ku murongo wa Kamanyola Uvira. Hashize iminsi igisirikare kivuga yuko hari bombe zarashwe ziturutse mu gihugu cy'u Rwanda Bugarama zaguye ku baturage. Uyu munsi habaye inama na Minisitiri w'Intebe tuvuga ku byabereye i Washington kureba ko hari raporo ya CICL n'indi miryango itabara iduha amakuru ateye impungenge. Muyaya kandi yavuze ko abaminisitiri bose barimo n'uw'ingabo barebye icyakorwa kuri ibyo birimo kuba. Patrick Muyaya yashinje u Rwanda gushaka kugira intambara y'akarere, avuga ko ibitero byageze ku Burundi, akavuga ko bazabibwira abahuza muri iki kibazo. Patrick Muyaya mu byo yita uburozi bw'u Rwanda yavuze ko abantu badakwiye kumva amakuru yose anyura ku mbuga nkoranyambaga. Cyakora avuga ko ingabo ziri ku rugamba kandi ibintu bishobora guhinduka cyangwa se bikaza
guhinduza isaha ku yindi. Muri make hakaba hagaragara impinduka. Yolande Makolo, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, yabeshyuje ibinyoma byavuzwe na Patrick Muyaya bya Minisitiri Muyaya. Ati ibinyoma birarambiranye, Kongo ntabwo yaba umugenzuzi w'agahenge k'imirwano mu gihe ariyo irimo yica agahenge ko guhagarika imirwano. Nta n'ubushake ifite bwo kubahiriza amasezerano ya Washington iherutse gusinya. Kuri uyu wa kabiri, Colonel Naga, umuyobozi w'ihuriro M23, yavuze ko bashaka gufata Uvira bakayishyiramo umutekano usesuye. Yavuze ko kandi hari uwahamagaye amutabaza amubwira ko Uvira yahindutse akavuyo. Akavuga ko ingabo za leta ya Kongo zahahungiye na Wazalendo bahoraga baharwanira inyungu zabo. Ibyo bikaba byabangamiraga abaturage batuye Uvira. Colonel Naga yanahakanye kandi avuga ko nta bufasha ubwo ari bwo bwose u Rwanda rubaha. Amakuru avuga ko bamwe mu bagize M23 bo muri Twirwaneho binjiye muri Uvira mu masaha y'ijoro ku wa kabiri, ndetse abaturage babakiriye batabarwanya. Uyu mujyi uramutse ufashwe na M23 by'umwihariko waba ari umujyi wa gatatu ukomeye mu burasirazuba bwa Kongo ufashwe, inyuma ya Goma ndetse na Bukavu yafashwe mu ntangiriro z'umwaka wa 2025. Colonel Naga kandi aganira n'abanyamakuru yavuze ko nta mpamvu bafite yo gushyamirana n'u Burundi, asaba icyo gihugu gucyura abasirikare bacyo bari ku butaka bwa Kongo. Ndagushimiye wowe dukurikiye kuva kino kiganiro gitangiye kugeza kuri uno musozo wacyo. Nimba wari mushya kandi subscribe, kandi dukomeze kwibaza hetse zino ntambara zizatugeza he, zizacura iki? Tugomeze dusenga Imana tunasengera abaturage bari mu ibyo bihugu biri mu ntambara kugira ngo natwe bitazatugeraho. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese.